CCTV Lon Rashapi da ka Frank Motors ka jaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jompi Ke United Democratic Party kalanang dukbor suki pasuki hari Bhoi District hadin maka MDC barim ke kong Rona Khymdeit kalami no na ke UDP pat lej penyesok jalade bat ke seng Kongres hakas ngi palai jong ka lai puwai terik unai leber arhajar arpuar na ke benta banyak kunyi ke election MLA ke bansalong house nem arhajar arpulai na nongpo constituency. Ya ke kong Rona Khymdeit la pediang boram da Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ha kajing elang ke balalong ha indoor stadium nongpo ha rengkat kajing sakilang jong ki nongelam ke seng Congress ki bakintup ya uba PNCM ke Dr. Fenella Lingdo nonglaj uba Charles Marngar u Dr. Celestine Lingdo lembat ki wei ki nongelam na ka them ribhoi. Nhiều quân khả năng này là làm ra nó over confidence ban job baik pada direksi di bawah kita dah nhiều quân job bagi kongres selalu baik ini kan dia aja kaya leklai mun dia dia kau jadi orang sedang di kala election aja kita yang nama nak travel kongres sitting MLA stretch on kita sunrise dan peneman sahaya di kongres so kena yang ini nong yang joni kidor dan joni jeni jenai joni kata apa ibadah merah adalah training yang job sup pada kandidat job kongres bahwa aja ini ada sitting yang sini joni kata apa ada jatah kandidat telah job lalu sendiri uba dok pai sini telah job umbio issue ada jarak kandidat telah syia atau telah syukur kata tolong dapat kandidat atau apa yang ada menanya dengan ada namanya election syula diam ada dalam poin ada jarak apa lasak ni ini dalam situation juga dan mereka yang jadi tentang apa rokok ni adalah rokok mengatakan dari nama rokok mengatakan kita mengatakan kredisi apa rokok konstitusi dan namanya pi baru setiap kata ada di sini ada di juga ada parti ngalah apa ni mengatakan the best contender the best party ngatakan ini tengah begini like nak UDP pada kongres dan yang pokok konstituensi. Dan nak kita tahu, bukan mereka mampu kongres kita akan di mana di lapangan dengan dan ini kita jadi mereka bersatu mengambil isu ini betul. Bila set up sesuatu, ngalau sesuatu yang berkisah melong di mana dia dan nak kita tahu kalau penlongnya bahan manusia. Like berkalam hasil baru kue, yang dirusbah dalam kongres parti yang jadi mengenai di corona itu mereka bagi advocate yang non sakit. Pastor, dasar kalau kita berbuat kita lakukan dengan nasib menjuruk kilogram lebih 16. Iba malah itu yang kira rumah orang kasih bagi dia berbuat kita tujuan besar. Karena kalau kita Kristus sarong akan jadi yang burung ini dirambah tentu kalau ini saya kongres parti begini. Bagi corona, itu mana sudah ada kaksa. Tapi pengajar kita MDC election kasih kebangan. Yang menonton job corona. Maka ikan lagi di Bakumlu. Iba ditong air di dalam Inggris dari kantor kita ditong Tairia. Henry Jesus dari
Nakiong appearance itu. Benda attraction kami teman buat benda naga benda kita tu dalam kami. Kebetulan yang kecil kan, bantuan yang ikon di agaknya sudah ada timang kesana. Kemudian semua kejuan kami itu orang yang berparti kejuan yang dikerja pagi siang sepuluh. Itu apa penjar? Amat ni. Mudah-mudahan dari lekat Tristan jauh. Sekarang orang kali kita pun ini dibenarkan cuma hantar makarohil sebagai janji. Nah ini Tristan atau kebencian. Kita ni diberi kembali election tak pasti elek ada sausin, ada produsen. Karena ini menjadi orang manipur. Mana soalnya ada pak yang manipur rumah kecil lagi. Ini kerana konsep pelakon bersyukur ini. Kata di kini pernah semai Tristan dalam kebencian. Kunjung pertama parti dunia. The first time lagi ke parti dunia di sana lagi jumpa kejangan tempat ada di Tristan dalam kebencian. Dia tak di Tristan dalam qualified di sana. Qualified di dalam apa dorong. Nanti mana dia bayar sokai dia kontrak dan dia nanti bisa lagi nanti bisa lagi start on dia kerana policy seluruh komponen design akan melakukan balik lagi bisa melakukan dia ke future jam kejadian ini dan kejadian termasuk seorang asokman nampak tiar dia kan ini perlombaan sendiri dengan kejadian nana ompet kebalik oleh itu berhak sudah yang next klaim artinya nasa lihat orang pastor ni kongres dan ini hanya kata ini Kristen kat sebenarnya orang ini ini belum menekran politik sekalian ini belum menekran politik sebenarnya keleng-keleng Andrei diperlu BJP jangan apa atau ini batai politik Muslim apa masuk batai politik yang ini betul belum kedai orang pastor ni ban pembanyakan bas apa yang kaya Bhoi leban batai politik sekali pemaham ini mesti didekan batai lani bukan syar lani hamno bagian nama baik satu politik dan bor kita pun insya-Allah nama kita kita bisa ladang serta ladang keren hamno na kepada ketuhan dan kebaikan kejadian itu ini mendon kecil lainnya ini mendon kecil tersebut yang kita butuhkan ke parti ke individual apa misalnya kita secara individual dalam disiplin kumpulan pejo greu pejo parti apa secara ini secara parti la desainnya ke constitution la desainnya ke politik sangat berkomunikasi balik. Jadi kesini belum kesini pun tempat. Aku nak kalian kejongan presiden jongka distrik, ringkat inontrei jongka distrik kongres komiti. Ilayo bantuan, bantuan urau di Rona siapa parti kongres komiti. Ibenbau bersusuk kebantuan. Pada nasib juga jenis yang ini bagi kerban sedang. Bagi jiwan kejenis parti kongres. Karena ibon satu kongres komiti. Balik nama yang sangat tinggi. Bila orang balik, whoever ini jangan nampak konsensi tentang aduh bertanya. Balik pada yang pemberontak. Aku akan saya tinggi. Hadirin bagi barang konsen dan pemberontak. Bila lain, bantai bersuara. Ya bersuara ini. Lem kalau kecil jangka parti kongres, nak kalian jangka parti kongres, kirgi ilalom yang meeting, pada meeting ilalom kongres awan ini penaik berapa? Hendai pun penaik, poin penaik. Inong yang lama persen kongres, ngelak pun sispak persen. Persyarat yang kecil lagi, menaik yang persen, yang kesukaan lagi. But nanti ini kesel kongres bersyukur terakhir. Om tanggal sekian kesini. Andrei all India Kongres Komiti Banpurno ini suspension. Hadirin tetap, dan kalian juga kesel kongres. Ia ikut jensur yang berlain.
man am let's say kalau yang withdraw yang support yang kecil-kecil yang support dia namar bang Congress kamla penyelesaian hango BJP dan dalam gimana dia kumda ila persyang banong ini bang withdraw yang support pada kecil-kecil yang support dia mulai kapsul apa Definitely when I come out from my party previously, from the party, I have my own reason. Maybe like I don't want to share it right here. That is my personal. But as I have given my talk during my speech in the meeting, like I saw like this party is a nationalized party and a party which I have been. It's having a limited objective. So from before only, like I just admire this party, but I haven't get a chance to enter it. So I'm just taking these opportunities. If there is any the invitation from the president himself of the MPCC, he approached me and requested that we should work together. So I'm impressed with that, and then I just have to. And I know very well, since I fight personally this election, like it is very difficult to fight the Congress. That right now, like I can't say anything because I'm just doing it today itself. I think time will tell, and then I'll. But the tickets have been announced to you. Yes, definitely. I'm so grateful that they have announced it today. And then Dr. Celestine is the member of the selection committee. I think they will not deny me anymore. Actually, I have a little bit of doubt before joining the Congress party, because when they approach me, they don't approach me as the supporter. They approach me like to contest the election, because MDC or MLA is a free. No one is there because our MLA is exit from our party. So I'm taking this opportunity, like it's my chance again. Like I have given my talk there. Like I'll try my best from this party. Since it is the history of Nongpo constituency, hardly only Dr. Constantine Lingdor. Constantine Lingdor just won only once, but after that, me and Dr. Celestine, we just got only the MPC twice, but the rest is with the Congress. So I just hope that this time it will be repeat the history. I'm very confident, especially in Bhoi and this constituency, particularly Nongpo. The public always with the Congress. So the present MLA has gone with BJP and likely to join the UDP. So I think the coming of Rona, she herself is a lawyer and she has fought the elections. She knows better. So I'm very confident the people of Bhoi and the people of Nongpo constituency will definitely help us in boosting the morale of the workers all over the state. Rona has given a very good speech today, you have heard it, and I think the only thing we need to do is how to work together, the incoming and the existing Congress workers. That will be depend on us, all of us. We have a district president, we have a youth president. Rona, the post for her will be decided by the district president. We have an ex-president and we have also the president of the Muslim. So I think definitely will boost the morale of not only for the Bhoi but the entire state of Meghalaya to have a lady. I think you have seen most of the candidates are men as of now. So to have a lady as of now from Bhoi, she is the only lady, and maybe entire Khasi Jantia, how many ladies we have applied so far, she is the only one. Definitely boost the morale of not only the party but also the womenhood, and maximum of the voters are women in Meghalaya. So definitely it will help us. Definitely Rona was in the UDP, but she never got a chance to join Congress. When I approached her, she said, I always like the system which is in the Congress. It's more, in the Congress it is more realistic, the approach, and the people at the Congress, most of them are humble, and the people in the Congress always work very hard for the party. It's more or less for the, not for the self-interest, but for the interest of the people. Whereas in the regional party, more or less it's for their self-interest, more or less it's for the regional interest, not like in the Congress we have the outlook, the approach and the exposure in the party. So she's still very young compared to the rest of us. Definitely she has taken a very good choice, and I think
this by decision of the Congress paved the way for her. It's God's choice. It's not only our choice. For the last so many years, we, the Congress Party, we don't have women contest the election, especially in the district. I'm very happy that today, Rona has come and joined Congress Party, and I believe that Rona I have no doubt that Rona is upcoming election. In this upcoming election, she will definitely win this election. This is the starting point. This is the starting point that Rona just joined today. So, me as the president, see, I cannot share my strategy openly. I cannot share my strategy, but only one thing that I have, that we as the Congress Party, the Congress workers, we have to work hard for the upcoming election. That's it.